Halo teman-teman, nih Rinjani nih nemu ondel-ondel nih. Iya nih nemu ondel-ondel banyak banget ya Jan ya. Masukin deh. Tuh ondel-ondelnya mau dimasukin nih, dia udah nemu mainan banyak nih. Tuh. Tuh dia lagi ada di gunung tuh si Jani tuh. Lagi bikin tenda dia. Ayo Jan masukin Jan. Tuh Jani lagi masukin tuh dibantuin sama bundanya tuh. Lagi masukin ondel-ondel. Ya Jan ya. Udah Jan, bawa Jan ke tenda kamu. Ada yang dibawa ke tendanya si Rinjani. Rinjani lagi camping tuh. Ayo Jan. Nih Rinjani nih sama bundanya Rinjani. Dia mau masuk ke tendanya dia nih. Tuh, ini tendanya Rinjani nih.